sithandaze Baba wethu lokho lekuseni egameni lenkosi yethu Jesu Kristu siyathoba Nkosi ekuseni ndikwakho sithobela Nkosi livi lakho linemandla siyadinikela Nkosi ebuholini bakho moya weliqiniso thatha indzawo ekuseni ukhanyise ebuso bakho usilayele lokusenhlitweni yakho egameni lika Jesu Kristu amen. Sithathe lelithuba sibingelele bafundisi bonke labakhona bomake mfundisi bobabe bomake nalabasha egameni lenkosi yethu Jesu. Awulo amen lona niyamva nani nasemathuneni bashalo ngcono siyabingelela emvuselelweni yeconvention egameni la Jesu lelinemandla sibingelele tikhulumi temhlangano ligama la Jesu alibonga sibingelele nabo organizer balabasha ne convention committee egameni lenkosi yethu Jesu. Haleluya. Siyatibongela ke kuseni bathe mabacela tikhulumi base bacela ukuthi nami ngifakaze bashumayeli ngilaba labanye mina ngidofakaza ligama la Jesu ke alibonga ngisinzisiwe nami Jesu ngiyamthanza wayelekelela impilo yami ngisesesikolweni igama la Jesu alibongwe ngiyamathi Jesu ayisinzisa impilo yami ngihluphekile ngisemzabalazweni webusha ngisemjakweni lo entiwa ngilabasha ligama la Jesu alibongwe kwefika kukhanya kwasezulwini. Praise the Lord. Kwangifikela kukhanya ngifundza kulesa sikolwa sakashile ngakhanza kwekutsi president we SSF kwakusasho njalo ngaleso sikhatsi kwakunguye sisikhwini longumshumayeli wale convention. Hallelujah. Siyatibongela kuNkulunkulu wasezulwini nami bengingathi ukuthi ngiyawufakaza emkhathini webashumayeli labanjengaye ngoba silibonile livangeli alapha esikolweni sambona ayiphila impilo emkhathini wabothishela nathi uNkulunkulu wasisita safunza lokuthide. Praise the Lord. Ngiyatibongela ke kuNkulunkulu wasezulwini kwekuthi ngikhondile nami nebazalwane kwaze kwefika isikhathi muntu lomusha thani kwaze kwafika isikhathi ayibongwe inkosi nami uNkulunkulu wase uyangiyentela umusa wangipha mathandana wami ayibongwe inkosi. Ngiyacela nje ukuthi aphakame nje awave isandla kumgcoka lokho kakhulu. Praise the Lord. Bantu labasha uyakhonda kuze kufike isikhathi awutatateli. Glory to Jesus. Akufuneki ugijima ungene esitibeni ungakafunzeli lokuthi kuhlanjwa njani ukufunzela ngekuhlala in his presence akhulume tindwe etindlebeni takho ingqondo yakho isanguluke. Glory to Jesus. Hallelujah. Yeah, hallelujah. Uyakhonda
fika isikhathi uphumele ebaleni. Makufika lesikhathi wenda njani? Uphumele ebaleni. Asithuki nje sikukhanze sohamba nemuntu sisole ukuthi ungathi bayathandzana. Akwendiwa kanjalo. Hallelujah. Uyakhonda kufika isikhathi. Phumele ebaleni. Mangabe uyinsizwa uye kamfundisi ukuthi mfundisi cishe sekuhlangene spiritually, sekuhlangene mentally, sekuhlangene financially, kuyahlangana. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngoba labo sisi ninethi insizwa ngiyanisitha. Labo sisi nibobabuka kwekuthi la nhloko bande lokuthide la nhloko. Akukashiphi. Wajakela emshadweni ungakabi ready, utawukhathala. Bese awusabanakekeli kahle. So uyasihlupha. Buka Makhi uthi Makhi umfundisi akathanze kuhlushwa. Glory to Jesus. Hallelujah. Itheme yalabasha ithi occupy till I come. What a theme. Singayigugudza kuze kuphela umnyaka. Ngoba ilayishe lokuningi. Mhlawumbe sitawuhlephula lokho lokungahlephuleka. Angeke uyiqedze yonke ngoba itsintsatha inhlangothi tonke temuntu. Ligama la Jesu ke alibonga. Ngiyacela ukuthi ekseni sifunze livi la nkulunkulu kuyo lencwadzi lena ya Luke chapter 19 verse number 10. Mangaba khona longasifundzela kahle sifike kulo 27. Mhlawumbe lo Matthew 25:14 to 27 yena ngesimfunze. Nalo John 17 mhlawumbe singamfunza yena lamanye sitawashiya. Ngiyacela ukuthi sibuke lo Luke chapter 19 verse number 10 kuya ku 27. Luke 19 verse 10. The Son of Man has come to seek out and to give life to those who are lost. Verse 11. At this time Jesus was getting close to entering Jerusalem. The crowds that followed him were convinced that God's kingdom would fully manifest when Jesus established it in Jerusalem. Verse 12. So he told them this story to change their perspective. Once a wealthy prince left his province to travel to a distant land where he would be crowned king and then return. Before he departed, he summoned his 10 servants together and charged them, I am entrusting each of you with $50,000 to invest while I am away. Trade with it and put the money to work until I return. Some of his countrymen despised the prince and sent a delegation after him to declare before the royals, we refuse to let this man rule over us. He will not be our king. Nevertheless, he was crowned king and returned to his land. Then he summoned his 10 servants to see how much each one had earned and what their profits came to. The first one came forward and said, Master, I took what you gave me and invested it, and it multiplied 10 times. Splendid. You have done well, my excellent servant. Because you have shown that I can trust you in this small matter, I now grant you authority to rule over 10 cities. The second came and said, Master, what you have left with me has multiplied 5 times. His master said, I also grant you authority in my kingdom over 5 cities. Another came before the king and said, Master,
Here is the money you entrusted to me. I hid it for safekeeping. You see, I live in fear of you, for everyone knows you are a strict master and impossible to please. You push us for a high return on all that you own, and you always want to gain from someone else's efforts. The king said, "You wicked servant, I will judge you using your own words. If what you said about me is true, that I am a harsh man, pushing you for a high return and wanting gain from others' efforts, why didn't you at least put my money in the bank to earn some interest on it?" The king said to his other servants, take the money he has and give it to the faithful servant who multiplied my money 10 times over. But master, the other servants objected, "Why give it to him? He already has so much." "Yes," replied the king, "but all who have been faithful, I will give even more to them. And for the ones who have nothing, even the little they seem to have, I will take from them. Now, bring all those rebellious enemies of mine who rejected me as their king. Bring them here before me and execute them." Noma sekutheni Nkosi awungiye yekeli wena Jesu noma sekutheni Nkosi wena Jesu ke awungiyekeli wena. Babe wethu longcwele livi lakho liphefumulelwe nguwe, liphilile linemandla, libhidlita tinqaba, lephula imsedari yaseLebanon, liphundise timbabala, libhidlita emadwala. Ekuseni siyathandaza ngegama lika Jesu, lisebenzise to build up every one of us according to your design, according to your purpose. In Jesus' name, amen. Ekuseni enhlitweni yami kuhletile ndzaba yekwekuthi Jesu yini injongo noma injongo yaNkulunkulu ngaJesu ngoba iyembulwa la kulo chapter 19. Chapter 19 uveta sithombe sekuthi Jesu wetelani emhlabeni. Uma ufunza lo verse number 10, iBhayibheli liveta ngalokusebaleni kwekuthi the sole purpose of Christ coming to planet Earth was to save the lost. Glory to Jesus. Uma uyibuka ke le parable Jesu la ibekako, uyibeka in view of the purpose uNkulunkulu lamthumela kwekuthi ate uyenda emhlabeni. Ligama la Jesu ke alibong. Ligama la Jesu alibong. Sawusheshe siphume masikhona sonke. Glory to Jesus. Ligama la Jesu ngiyacela libongwe. Lenzaba ke lethi occupy. Indzaba lethi do business. Indzaba lethi trade till I come. Uma uyibuka uyabona ukuthi kahle kahle Jesu ngusomabhizinisi wasezulwini. Glory to Jesus. Ngoba lama parable akhe lawa nalele kuMatthew nalamanye aveta ukuthi uyathanza kubona umkhicito. Glory to Jesus. Uyathanza kubona iproduction.
akavani nemavila. Glory to Jesus. Labasha babinza kangaka. Ngoba ngiyamva lo amen ukuthi ungakuphi. Akavani nemavila. Yawuzabe mkhulu lo amen. Akavani nemavila. Glory to Jesus. Wasinziswa noma bewulivila. Kufuna ufunze ukukhuthala. Ngoba lo Jesu lo sowumamukele. Lo Jesu lo sowukholwa kuye. Ufuna iproduction. Glory to Jesus. Now, inzaba yokuoccupy, inzaba yokuba in charge, inzaba yokugcwala. Makuthiwa nje you occupy this tent, kusho ukuthi uhlala khona, wengamele lendzawo. Makathi malithi le parable, occupy till I come. Jesu uthi, be in charge in this world until I come. Jesu abe in charge. Bekathi makafika endzaweni noma ngabe kunenkinga yesinkwa asikho. Amultiply lesinkwa ngoba in charge. Ligama la Jesu alibonga. Makathi kithi be occupy till I come, uthi be in charge till I come to take over. Glory to Jesus. We are to be in charge on his behalf. Hallelujah. Occupy till I come. Noma usesikolweni mntu lomusha. Asingakwati esontweni ukuthi usinzile. Abakwati lapha esikolweni kwekuthi wena sowasitakala. Hayi ngikhuluma kahle ngoba njengoba engishito president wamthishela wami weSiswati ula imbi kwami sisikhwini. Headmaster wake wanginika lithuba. Headmaster wami wetakimi wathi ku morning assembly wathi sikhonde kule. Beka ngibita ngagule. Sikhonde kule. Ngahamba ngayoba khonda. Glory to Jesus. Ngamemetela Jesu ngathiwa lapha esikolweni botishela kwekuthi sinzile le ndoda. Ngake ngalingwa ngilomnye tishela ngethe ngamsho. Ayibongwe inkosi. Abe kulaba labawashe emathawula uthi ke kimi udweba umhlaba. Sewuthi Swaziland ula. Uthi ke yes, yes. Vusi, you are saved. So, when you point heaven, where are you pointing? Bahleka la eklasini. Wathi moya ingcwele kimi binza njengathi ushayiswe isitimela. Ngoba uyabona uma ushayiswa isitimela angeke ukuthi nya uvele nje kuphele ukuthi nya. Ngabinza du. Kanti uNkulunkulu tawulungisa iopportunity. Wathi uyangena lo tishela ngalenye ilanga lomnye umntwana wasuka ngemafithi washayeka phasi. Bamthatha baya naye staff room wathi moya ingcwele balandzele. Mangifika lapha tishela uhamba embili labamphethe basemkhathini ngita ngemuva. Occupy till I come. Glory to Jesus. Wathi moya ingcwele mthandazele. Ngathi kutishela lo bekahle kusangami. Ngathi ngicela kuthandaza. Wathi pray. Pray. Ngabeka sandla ngegama lika Jesu. Aphume emadimoni ahamba. Umntwana wabuyela eklasini. Kwevakala yena sathi kulala abanye nibokholwa njengavuzi. Occupy till I come. Be in charge. Don't allow demons to meander and vagabond in your presence. Glory to Jesus. Kufuna ungefika emadimoni athi ukuthi seka in trouble. Here come the terrorist from heaven. Glory to Jesus.
a terrorist from heaven against the kingdom of darkness. Because you are occupying till Jesus comes. Hallelujah. Be in charge. Hallelujah. Hlabelele labalapha emgaqweni niyahlabelela kamnanzi ngemandla. Ayibonge inkosi. Qhubekani kakhulu. Lo lapha emgaqweni angendluli kalula. Uthi uma uthandaza ekhaya uthandazela le ministry yakho uthi Nkosi ngisavula umlomo Jehova. Mina kahle kahle angihlabeli kuhlabela wena. Ngiphekeletele wena into ohlabela. Glory to Jesus. Hlabelela. Bana bangathuli nje uhlabelela wena. Occupy till I come. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Sibuka le parable kafishane sithandaze. Jesu kule from verse 9 kuya ku1 emuva. Jesu usinzisa noma ke utshengisa sihawu neluthando kumuntu loyi outcast. Zakeu. Lebeka consider njengemuntu labede ebudlelane naye lalabanye ngoba ungumthelisi. Jesu vete asithombe ukuthi ndo ufuna kona lokhu outcast. Glory to Jesus. Uma asaqedzile ngaleyo uthi vele indodana itele lokho. So ubeka le parable to emphasize the ministry lasayendile ngenhla demonstration of God's love, unconditional love. Glory to Jesus. Uma ke abeka le parable uthi le ndoda leqotho kuthiwa yahamba noma ke lehloniphekile yabita athi 70 times. Ngithe mangicabanga lendzaba yekubitwa kwathi 70 kusho ukuthi tinebudlelwane. Wo Jesu akaniki noma ngibani le assignment unika labalane ebudlelwane nabo. Ngoba uyathi bita. LiBhayibheli lithi utinika minas. Usho njalo lapha eBhayibhelini. Lelinye lihumusho lisho lokunye kodwa uthiwa cishe imali lengaba yetinyanga letintsathu. Ngiloyo uyamnika kuyalingana. Ngiyamangala. Ngimangalisa ukuthi kuyalingana. Bangitheni ngiloyo unikwa 1. Igama la Jesu alibonga. Uthi ke masabanikile occupy till I come. Ngalamanye amagama ubanikile wabuye waba empowerisha kwekuthi be in charge till I come. Do business with the treasure lenginike yona until I come. Kulethi 70 lesinye sato ngoba letinye atsaveli kodwa vele tintsathu uma sekubuywa. Kulethi 70 lesekuqala sinikwe naso leliholo la 3 months. Sali multiplier up to 10. Lendoda yayi ngusoma business njengalo master wayo. Lo wesibili naye wazabalaza waphuma na 5 noko uyezama. Glory to Jesus. Lo egcina kulo akusiwe egcina kulo 10 kodwa egcina kulaba labathathu. Une attitude. Into lelimata umzalwane ekukhondeni i-attitude. Glory to Jesus. Uthi master ufuna kuvuna la ngakahlanyeli khona.
Niyombekela hayi ukuthi uyayeba le mali yalo master. Akasilo lisela. Uyayigcina. Ubanjwe ngumoya webitterness. Ngoba letinto latibalako titshengisa ukuthi umbambele emagqubu master wakhe. Futhi umviwa ngeattitude le wrong. Kwesibili lanako buvila. Ngoba kulo Matthew 25 ne rebuke ya Jesu yafana nangala. Kwekuthi you wicked and lazy servant. Kusho ukuthi ngalamanye amagama buvila is wickedness in God's kingdom. Nishona phi bantu labasha? Sathi siyefika nje ekhaya akukashanyelwa akukentini solulele. Uyavilapha. Uyasihlaza kule kingdom. Ngoba kuvila is wickedness. Noma nisho ukuthi amen anginankinga. Glory to Jesus. Hallelujah. Buvila is wickedness. Hawu amen akekho kubazalwane. Ngathi bayangithukuthelela. Anginankinga ngidofakaza abayethu abashumayeli bathandithola. Glory to Jesus. Buvila is wickedness. Buvila ngiyaphinza is wickedness. Glory to Jesus. Tinsizwa buvila is wicked. Mangabe uyinsizwa uyavilapha ungakucabangi kuthatha. Hlala nje uyimbohlo utidlele sinkwa nelitiya. Glory to Jesus. Hallelujah. Asifuna usihluphe. Ngoba lapha likhaya once washada you must be responsible. Akufuneki ukuthi utobalisela umshadisi uthi umkami uyasebenza mfundisi. Imali yakhe angiyibona ufuna ukuyibona amayendani. Mangabe uyayiletha praise the Lord. Otherwise nguwe you are responsible kusupporta lelikhaya kuko konke. Nguwe lothi ufuna kuthatha somdzala. Asibubone ebudzala bakho. Noma nisho ukuthi amen ngiyathetha ngoko. Ngibuye ngibe umshadisi phela. Muntu lomusha lo insizwa buvila is wickedness. Ngoba utasihlupha. Imali yakho angiyiboni. Mina vele ngithele ngedwana. Mani. Ngibani lo wathi ufuna kuthatha? Ngilosisi noma nguwe. Glory to Jesus. Laziness is wickedness. Tinsizwa, arise and shine. Be in charge. Work hard. Glory to Jesus. Wemane banifakela abashumayeli bafake emnengi ndofakaza. Glory to Jesus. Hallelujah. Tinsizwa. Nithi ninenswi. Tinsizwa. How? Uzikhona tinsizwa. Tinsizwa. Glory to Jesus. Hallelujah. Sathi tinsizwa ziphwaya kehli noma nini wehla emthoyi abuye enyuke ngci phelile. Full stop. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise team abanjele tandla. Hallelujah. Ngiyetela kini. Praise the Lord. Praise the Lord. Occupy till I come. Njengensizwa. Ngathi ligqobo libuke nini kulamalanga. Njengensizwa sendele kahle. Shisekela kukhonza uNkulunkulu. Vutha emoyeni. Bonakalisa ama gifts of the Holy Spirit. But siyawucela nemkhicito lophathekako.
hayi lophathekako ungangilingisi lenye elijali ladlala ngami. Ngiyalibuta ngithi njengoba utsota uthatha usimile lapha nalapha lithi mfundisi konke kahle kanti usho ngefaith. Uyafika le uyocela ngemlomo niyasihlaza manenda kanjalo. Uthi mina ngumzalwane dawubuye ngibuye mani msujaka lungisa kube khona noko lokuphethe. Occupy till I come. Phela vele kunga occupy lento yi laziness. Wa empty-handed. Uthi when I am going by faith, I am trusting God. Lalela, we are all trusting God. And the family is trusting God. But ijuti lokufuna uyende ungabhaqi ngaNkulunkulu. Glory to Jesus. How are you, sir? Hallelujah. Praise the Lord. Tinashe, how are you, sir? Praise the Lord. Ngivusela insizwa. Occupy till I come. Be in charge. Uhlonipheke njengensizwa. Uhlonipheke ngekuthi ukhuthele. Ekukhonteni uNkulunkulu. Ukhuthele nasekusebenteni. Ligama la Jesu alibonga. Ligama la Jesu alibonga. Uthi ke Jesu kule parable makabuya lo nobleman ubuya uthi buyani ndengilayela ukuthi njengoba bengingekho nenteni uyefika wekuqala uyabeka ukuthi unginike liholo la 3 months ngalimultiplya nga10. LiBhayibheli lithi kwathiwa ngekulenhle nalethembekile. Now be in charge of 10 cities. Bomanzini babe ngu10. Nguwe meya lomkhulu. Uphethele lidolobha la kaManzini neMbabane neJozi nePitoli neCape Town. Azabe ngu10. You are in charge ngoba wethembeke kulokuncane. Before you can reign with Jesus, you must prove faithfulness in occupying this world by his gospel. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Ngoba siyawubusa kanye naye, sibuse tivete emhlaba. Ngeke sibuse mangabe asithathi kubusa manje. Asibuseni manje tokhona kubusa nakusasa. Ligama la Jesu alibonga. Kwefika wesibili waletha 5 lokulebe yanikwe kona kunye sokumultiply nga5 kwathiwa nawe sisendi lesihle be in charge of 5 cities. Hallelujah. Uyabona ukuthi lo muntu wengamele emadolobha langaka bahola phela abaphethe emadolobha. Hayi kancane. So imagine mangabe uphethe 10 wemadolobha. Uhola ngala kaManzini, uhola eJozi, uhola ePitoli, uhola eCape Town. Solo nguwe umunye. Unikwe ngilomphathi kwekuthi be in charge ngoba wethembekile. Wefika ke leli vila. Wefika ini? Awulefika nelivila. Lathi livila uyabona master wena ngiyakwathi umuntu lolukhuni. Ngibone ukuthi angikubekele kahle liphasela lakho. Ngikhona kubuye ngikunike liphasela lakho njengoba elinjalo. Uthi ke master wena ngidakwehlulela ngalamava akho.
ani kuye leli linye nilinike lona 10. 1 uyemukwa, 2 uyalahlwa. Akangameli usho i-township, angisho lidolobha, sengisho kwemalokishi. Akangameli usho lokishi, akabi nangimangwana. Niyangiva na? Uvele uyalahlwa emavila, akafunakali kulombuso wasezulwini. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Emavila akafuneki kulombuso wasezulwini. Emavila laphinza emasokisi. Aphinze nema-anda maka esikolweni njengaloku ungena busika nje. Leli sokisi liyabanjwa lithiwe ngci. Ubanjwa leli sokisi before ligqoke ngoba selomile. Liyelulwa. Nathula kangaka. Glory to Jesus. Emavila akafunakali. Njengensizwa phila impilo le straight. Ubuye uphila impilo le clean. Ungabi insizwa lengatholakali noma likhehlana noma insizwa. Phila ube straight. Uayine libhuluko lakho noma ngabe linye. Mina ngiyafakaza anginankinga ngoba akusilo lihlazo leli. Nganginelibhuluko lesikolo leli grey mfundisi. Lengiya ngalo esikolweni ngiphindze ngiye ngalo esontweni. Liclean nje liya ayinwa kuphela. But ngeke ubone ukuthi linye lisesikolweni lisesontweni. Cleanliness. Glory to Jesus. Cleanliness. Nkulunkulu indlela la ka clean ngayo. Baka Israel bekabayale wathi mangabe kwenteka sekukhona lofuna kukwenta uyabona ufuna ukukhokha ngale ngemuva njengoba esibekelwe tindlu tekukhokha ngale ngemuva. Bekathi gubha phasi ufake lento yakho umbonye. Angifuni manginivakashele ebusuku ngikhandle kungqola. Just imagine ke ekamelweni lakho lamanye amakaos akulela khona lishethi lila libhluko lilena ena unankinga utshela ukuthi hayi lokuthi ngisangakashada ungashada kutawendekani. Ucabanga ukuthi kushada noma kutele kutawubuthana netimpahla lamva kwakho ngathi ungumntwana. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Occupy till I come. Impilo yakho ibe organized in the spirit. Ibe organized physical. Ubonakale ukuthi ungumzalwane lo representa Kristu. Bangathi bantu labangakholwa kuthiwe bangcono kunawe ukholwa. Occupy till I come. Glory to Jesus. Ngicela sifunze John sitothandaza. John 17 verse 4. John 17 verse 4. John 17 verse 4. I have glorified you on earth by faithfully doing everything you've told me to do. Glory to Jesus. Ngicela ungasifunzela ngesiswati noma ngesizulu. John 17 verse 4. Babe
ngikudvumisile eveni ngekucedzela umsebenzi lowanginika wona kutsi ngiwende. Praise the Lord. Ngikudumisile ngekucedzela ini? Umsebenzi. Kulombuso wasezulwini kuyasetshenzwa. Glory to Jesus. Kulombuso wasezulwini siyasebenta. Umthandazo, prayer, ungumsebenzi. Ngiko ebandleni inkonzo lengathi iyahluphekela ngileye mthandazo. Ngiyevakala na? Inkonzo lengathi iyahluphekela yini bazalwane? Bangaba baningi kangaka abazalwane ebandleni. Bathi makuthiwa kuyiwe emthandazweni waMonday, ubakhanze sebalana kuphela. Bonke labanye babambekile. Why? Umthandazo ngumsebenzi. Ngiko kungasilula ukuthandaza. Because umthandazo umsebenzi. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Uthi Jesu babe ngikudumisile ngekucedzela umsebenzi lowanginika wona. Babe ngikudumisile, I have occupied till my time ends. Glory to Jesus. Sibindi sekuthi je nkulunkulu lokho loba unginike kona ngiqedzile. Ayibongwe inkosi. Sineke sinensayeya nkulunkulu ngathi uyawusihlulela nangababebhengu athi babebhengu wathi sekahamba wathi ngikuqedile okwami sekuyosala ngakuwe. Abe sure ukuthi yakhe inzima iphelile and it's going to the Lord.